Ndaramukije abantu kuri Imuhira Internationale turabasuje cyane ngo mukomeze mugubwe neza tubifuriza amahoro y'Imana abatameze neza mwihangane n'abameze neza Imana ishimwe kwihanganisha ubwoko bwacu tugira duhura n'ibibazo bitandukanye bitewe n'intambara dufite mu gihugu cyacu impfu zabaye nyinshi ariko mwihangane bizagera igihe tubone amahoro n'iryo sezerano dufite abantu bakoze subscribe turabashimiye abantu bakomeje kutwereka urukundo mwarakoze channel yacu imaze kugera kure kubera mwebwe Imana ibaha umugisha twaje hano nk'uko mubizi tuvuga umuco wa Kinyamurenge twababwiye ko tutazoja kure yawo twibukanya iby'iwacu tukibutsanya umuco wacu wa Kinyamurenge niyo ntego yonyine gusa yicano nta yindi ntego yayo twazanye umutumirwa dufite umushitsi ni umuntu uri bubibwire buri kimwe cyose mumuha umwanya mumutegere abibwire tuguhaye ikaze umwanya n'uwanyu ya ataravuga nongereka ijambo rimwe abiri twese no kubaramutsa turabaramukije meze gute mwese aho muherereye inshuti zacu abadukunda abanyugwa n'ibiganiro dukora yego turabiyegereje n'ubundi ni wa mwanya twababwiye ko tuzotubazana abantu bazima ariko no dufite n'ukuriye Imuhira Internationale ku isi twamubazaniye aratubwira izo yatuzaniye hano murakoze cyane yego umwanya n'uwanyu yes murakoze cyane yego ndabashimira mwebwe abanyamakuru ba Imuhira International kuniyegereza hano muri Nairobi kumpereza ikaze kandi abashimiye muragaragara neza cyane mwambaye neza kandi muzamwambara neza buri gihe ibyo ndabibashimiye ikindi ndabashimira ku kazi mugize iminsi myinshi muhamukora ka Imuhira International ko kugira ngo mukomeze mwibutse bene wacu gukomeza umuco wacu kugira ngo ntibakawuti ako icyo kintu ndakibashimira cyane ntaraje byenda mu bindi ndashimira kuko nageze hano muri Kenya nkabasanga mumeze neza mwese n'abanyamuhana nagiye mbonana na benshi icyo kintu ndagishimira ikindi kintu novuga ndashaka guhereza pole cyane ku bwoko bwacu ku bibazo tugize iminsi duhura nabyo noneho muri iyi minsi ishize twahuye n'ibibazo bisa n'ibyaturenze kandi nako bimeze byo kubura generale wacu Rukunda Makanika zakoze ku mitima ya benshi ariko mu izina ryanje ndagira ngo mpereze bene wacu bose aho bari ku isi Paul kandi nabihanganisha nababwira kuko ibyo yaharaniye yabigezeho kandi n'abasigaye aba bose bahari bose iwe ntabwo ari umuntu generale ntabwo ari umuntu umwe ahubwo generale ni ideology sinzi ukuntu nyivuga mu rurimi rwacu ni nk'imitekerereze ibyo yizeraga ibyo yaharaniye natwe umunyamurenge wese uri ku isi nibyo tuzoharanira kandi ibyo yakoze yabigejeho n'abandi n'ikivi yasize abandi barakomeje natwe aho turi ku mpande zose z'isi twari zimwe dukwiriye kubikora tugakomeza tukazakigeraho nshaka kuvuga ikindi gikurikiyeho ni uko muri ibyo dukwiriye gukomeza indangagaciro zacu aho turi nk'abanyamurenge dukurikiza indangagaciro z'ababyeyi bacu n'iza general yaravuze ngo akunda
ubwoko bwacu bw'abanyamurenge kwiruta iwe ubwiwe wenyine. Abanyamurenge dukwiriye kuja muri iyo nzira yo gukunda ubwoko bwacu kwiruta, kugira ngo twese buri muntu wese ahari azaza atekereza icyo akwiriye gukora ku giti ciwe wenyine. Apana kuvuga ngo abandi bazakora, apana kuvuga ngo tuzosanga ibintu byaragenze gutya. Buri muntu wese ku giti ciwe akwiriye kuvuga ngo nkanje jewe ku giti canje niki nkwiriye kumarira ubwoko bwaje. Apana kuvuga ngo bari muri Kenya ngo bazokora, ngo bari muri Amerika bazokora, ngo bari muri Australia na Canada bazokora, ngo iwe gusa azagende mu byuzuye. Oya, buri muntu akwiriye gutekereza ngo ese jewe mu mwanya mfite, imbaraga mfite, ubuzima mfite, ubu buzima nzabukoresha iki kugira ngo mbere ubwoko bwacu akamaro. Bene wacu icyo ndatekereza kugira ngo no kibasangiza bagitekerezeho, buri muntu wese atekereze kuri ico. Ibyo gutekereza ngo abandi bazakora wowe bijemo, ndumva iyo mindset cyangwa iyo mitekerereze atariyo, ahubwo twese ni ukureba icyo umuntu akwiriye gukora ku giti cye kugira ngo agire akamaro, akagirire bene wacu. Ikindi ni uko aho turi hose hatari iwacu dukwiriye kumva kuko ducumbikiwe, tukamenya kuko ari w'abandi, kandi igihe kizagera tugataha tukaje iwacu. Nta handi heza k'iwabo w'umuntu, nta handi umuntu azagirira agaciro, nta handi umuntu azayumvira ibyishimo birya by'indani deep mu mutima iyo uri iwanyu. Ni ukuvuga ngo iwe abandi turahari, ariko dukwiriye guharanira kuvuga ngo tuzotahe tuje iwacu, abana bacu batahe baje iwabo, abana bagire iwabo, bazazaje iwabo muri vacations cyangwa baje iwabo kuramukanya, baje iwabo. Ibyo nta bandi bakwiriye kubiharanira, ni twebwe. Kandi ibyo twese nitubihagurukira gutyo tuzabigeraho, tugira iwacu heza hagendwa n'abandi. Icyanyuma ni uko umunyamurenge wese ahari dukwiriye gutekereza yuko iwacu dukwiriye kuhashyira kuri standard y'isi. Murambare hari imvugo z'amahanga zazivanga ku rwego rw'isi. Ni ukuvuga ngo isi ikamenya kuko iwacu havutse abagabo, imurenge havutse abagabo. Kandi icyo nzashimira Imana ni uko Imana yahaye ubwoko bwacu ubwenge no kumenya gukora n'ibintu byinshi kandi byiza. Isi ikwiriye kumenya kuko imurenge havutse abagabo n'abagore b'intwari bahakunda, bahakorera. Aho kuvuga ngo tuzatugenda dushaka ukuntu tuje iw'abandi, dukorera iwacu. Abandi banyamahanga n'abantu bose baducumbikiye bazaza bagana iwacu, bazaza batana bahabaza iwacu kureba iwacu, kuko iwacu ni heza birenze ukuntu umuntu yohavuga. Ndumva byena ndafashe umwanya muremure, ni kibyo novuga. Ndangiza mbashimira ku kazi keza muza mukora. Yashimira na bene wacu aho bari hose ku isi, abahagurutse mu gufasha ababyeyi muri ibi bihe. Kandi ndizera kuko ijoro rizaca, izuba rikaka iwacu. Murakoze, Imana ibahereze umugisha. Murakoze cyane. Murakoze. Tukumenyereye kubona hano uza mu marushanwa, twarakurangije amarushanwa arinjiye. Ubwo tuzaniye ibiki hano Nairobi ko arizo twari twiteze amarushanwa, ugiye gusubiraho cyangwa tugume dusoneshe impano? Yes, ubu nyine iyi turu naje mu bindi bikorwa, ariko ubu nyine ngiye gusubirayo, ngiye gutegura ibintu by'amarushanwa. Abari hano muri Nairobi nimara kugera iriya nzabamenyesha igihe amarushanwa azabera, muzayitegure. Kandi azazana izindi mbaraga zirenze n'ubundi buryo n'indi mitegurire n'ubundi bwiza. Ndabizi bya mbere byabaye byiza cyane, ibi bizoba byiza kurushaho,
kuko twabifatiye umwanya uhagije wo kugira ngo tubitegure. Kiraho ni uwuhe mutwaro munini wagize kugira ngo ukoreshe amarushanwa uzereke isi ni iki wakeneye kwereka abantu muri make? Urabanza unasobanurira abantu amarushanwa, ashobora kuba hari abantu batazi ngo ni amarushanwa y'iki, basobanurire ni amarushanwa y'iki, akorwa gute, akorwa mu bihe byiciro, hanyuma uvuge n'umutwaro wayo. Nuko icambere umutwaro ntangirire ku mutwaro. Umutwaro w'aya marushanwa ni kugira ngo ubwoko bwacu aho buri ntibukazaza bwumva kuko bwashitse cyangwa ngo bute umuco wacu butora umuco w'abandi. Reka mvuga ibintu nk'abingahe. Icambere, hari abantu bene wacu bazabumva kuko bagiye mu mahanga, bakumva kuko kuja mu mahanga ni ikintu ca fiere kandi aho bari bahageze. Noneho bagashora imbaraga zabo nishi cyane mu kugira ngo bihindure nk'aba bantu basanze. Reka tuvuge umufano hano muri Kenya turi. Turuze bene wacu bari hano muri Kenya, nzambivuga cyane n'ubu nyine ndabisubiramo, abana bacu benshi twavuga ngo 95% bose bazavuga Igiswahili mu maso. Tibananiwe kuvuga Ikinyamurenge. Abana ntibazabwirwa Ikinyamurenge mu mazu yabo, ntibazabwirwa amateka yabo. Aho ubu nyine abana basigaye bavukira hano bakitwa amazina n'ababyeyi bacu badashobora no kumenya kuvuga, bakitwa amazina adahuye n'amazina y'Ikinyamurenge. Bishaka kuvuga iki? Aho turi hose, turi mu bihugu bitandukanye, tuvuze hano muri Kenya, dukwiriye kuvuga Ikinyamurenge mu mazu yacu kugira ngo abana bacu bose baba bavukira hano mu mahanga bazazamenya imvugo yacu. Mufite imifano aha mu maprote, aya maprote yose abamwe bajaruo n'abakikuyu n'abakalenjin, abana bo ntuze mumva ko bavuga izo mvugo zabo muzamubumva cyane. Ariko Abanyamurenge ntibo kumva muri prote abana bavuga Ikinyamurenge bavuga Igiswahili. Ayo ni amakosa. Ni ukuvuga ngo ibyo dukwiriye kubihindura. Icya kabiri, abana basigaye bavuka bakitwa amazina ukuye ba nyina bazaja kuyashaka kuri Google no mu bitabo nibo bamenya kuyavuga. Ariko babise ayo mazina ntibo gushika ngo wumve ngo iryo zina ni iry'umwana w'Umunyamurenge. Ba nyirakuru n'abasekuru basigaye bananirwa kuyavuga. Ni ukuvuga ngo abana bavukira mu mahanga bose izina ni ikintu gikomeye, bakwiriye kwitwa amazina y'Ikinyamurenge kugira ngo n'uwo bibwiye amenye ngo uyu mwana ni Umunyamurenge. Amazina yaba hano, aya moko ya hano, iyo umuntu akwibwiye amaze kubamenyera, uzamenya ngo uyu ni Umukikuyu kubera izina, uyu ni Umujaruo kubera izina, uyu ni Umukamba kubera izina. Izina nayo ni ikintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo intego ni ukugira ngo dukomeze umuco wacu. Hari akandi kabazo warubarije hejuru y'ico simbaye gusobanura amarushanwa. Yes, amarushanwa aya nayo kugira ngo dukomeze twibutse bene wacu bari mu mahanga, bakomeze bibuke gakondo yacu ntibakayibagirwe, babe mu mahanga ariko iwacu Murenge habarimo. Atari kuvuga ngo bari mu mahanga nuko ngo babaye disconnected ni wacu. Niyo mpamvu kandi ndatekereza kuko tuzakomeza kubikora haba hano n'ahandi uko ubushobozi buzagenda butwemerera. Aya marushanwa tuzagenda tuyakora kandi twarayakoze agenda neza, byarashimishije cyane. Shimira n'abantu bo muri Kenya bayitabiriye cyane. Yego, murakoze cyane. Ubwiye abantu ko amarushanwa agiye kongera kuba. Yego, ubushize twarayakoze byagenze neza. Ngo gute? Ayi, murambabarira bizagenda neza. Ubushize uraza kugakatinga. Ubushize amarushanwa yabaye hano agenda neza, twarayishimiye, turi mu bantu bayabayemo nubwo tutageze ku ntsinzi ngo tugere kuri finale, ariko twarayabayemo turayashimira. None se ugaruye kandi bya bibazo ni cya gitabo n'ubundi tuzakomeza tugasoma
muzibanda ku gitabo, muzibanda hanze y'igitabo, mutubwire uburyo tuzitegura noneho ukuntu tuzabazwa uko bizaba byifashe ukuntu ateye, ese bizogenda gute, kugira ngo dukangurire abantu ni gute bizaba bimeze mu turere, ni gute tuzogenda dukangurira abantu mu makanisa, ni gute bizaba byifashe. Sasa icyo kibazo turaba tugishize ku ruhande. Amarushanwa niyegereza kuba tuzobahereza umusitari w'ukuntu ibintu byose bizagenda bikorwa. Icyo gihe nzababwira ati ibintu bizagenda bikorwa gutya na gutya. Icyo tuzogisubiza neza amarushanwa yegereje. Urakoze cyane, tubaye nk'abanyurwaho nubwo ari ibyo tutarageraho, watubwiye ko uzagaruka. Yego. Tugana ku musozo rero turagushimiye. Tugushimiye ku migambi ukomeje kugirira ubwoko bwacu, iterambere ukomeje kutuzanaho. Kuri twebwe abadamu ari amarushanwa yatumye twitinyura, turasoma igitabo. Hari abantu batari bakicibuka gusoma, ariko kiriya gitabo kize twama tugira kandi umwete wo kongera kandi gusoma, twongera tugira umwete wo kongera kandi kwibuka iwacu. Umuntu arongera kandi ayitekerezaho amenya ko ari umunyamurenge. Mwakoze cyane kuduha umwanya, kandi twiteguye ibindi bikorwa muzatuzanira. Twese nuko gusoza nuko turagushimiye ku mwanya duhaye, ariko tunakangurira abanyamurenge bose. Yego. Komeza mukundi wanyu abari biyamuzomenya ko turataha, kandi dukomeze kwigisha abana bacu mu rw'ikinyamurenge. Bana gushiramo ibyongereza, ako kazi tugaba harimo twebwe twigisha ikinyamurenge, kuko ariko abavyeyi b'abana bakoze cyane. Yego.